Ekspor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Unong thokon bapaw nam. U Dr. Ken Pham Singh Nongganri. Ulay opdiang ia ka Professor Taburam Tate Literary Award Araja Panrio. Nakabenta ka kot kapakansay kabawla ay karteng funeral night. Kabaki kritik kiong kadai ke epic barat ba kajuk menta da unong tho na India. Ia kani ka kusnam la ay da ka Taburam Tate Memorial Trust. Society for Research and Development of Language, Arts and Culture. Hakajingelang kablalong HKBR Hall, Curtin University, Guwahati. Hakastrik unailar. Ia kakusnang kabasyongdor silak tengka laadu Dr. Dhruba Joyti Bora u Presiden ng Kaasam Satya Sabha ringkat kajingedon lang u Dr. Ranoj Pegu u Education Minister Kasokar Assam. Hakajingto akakusnam katras kelabatai ia kakot funeral night kum kawai ni kikot radba kabadap da kajingto agi papala bat kijingmut jing perkat kibajeliu bat kabakta mensim hadu kata-kata halur kamenor, kamenta, bat ka imlang salang. Jong kapertai, kabayay kelas dat, kalaong, bayakan ni ka Nobel, lapin wandur, da ka sabto, kabat tibet, bat ka bawanra, ikajing pengkaladur, kababak lebang, ya ka literature, jong ka juk mentah, om tang hakari, henry wat da kapertai, barok kawai. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya kawai kathem artli ki jila ha kabenta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha kabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category kaju ka leer ka baya bentalang hinray ka jingmi jabo ka yapher de nakata ka daw kini artli ki jila menta kisdang pen khre banthaw ya ka joint action plan